Kajing pluding ke bat hitam Los Angeles ke belabamdu ia ke dong Pacific Palisade. Lapalat shita ya hakaba ke labamdu ia ke wei na ki dong ke barius patam jong keri Amerika. Ki keluar kentup ia Paris Hilton, Milo Ventimiglia, Billy Crystal, Mel Gibson, Mil Taylor, bat Anthony Hopkins. Jadi no ia ki ing desem jong ki. Ketika jika ke badan pedeng ke Santa Monica and Malibu, ke badan chatai lamingi jong ke Los Angeles. Ketika jika ke badan ketok ne ke jika berremdor tam hak negeri. Kedua jong ki ying ke long kumba 1.9 million. Katkum ke jing tip jong ke realtor.com. Kobun neka lapit hei kena duk ke nyutri ku kelengkot hak kabaka ding ke berit. Hak te kedong ke lapit hei bat bamdu yaki bun hajar akar. Ke pelong yaki pewajar ngot ban hukum ban penkerja jakano. Hado kejenmit jong kesengi belang ke ding Palisade kalat hang kumba arpusau hajar akari ai kaldan kumba kapra persen ong ke kubur jong ke kal supaya kabela hadit ke penmi ya kedur Instagram story jong ka ha kuba ke sputerik kelangkot bela pen ke ying jong ka ha Malibu ke balak langding katho kublai shibun ni barok blak nafi kicingken mau ki bangilashna ha ke ding ha ke ying ke jing it ke balak kami jong ka labu ha ke ke jaka pohor jong kaying kesem kijing tu kana perlok parajor ketai kaying kedai ke belalong trai tendrai da kayolan da hadit ke kemi jong ketai model berkalapan ya ka ka film kikan thai basisha jong ka Beverly Hills kibru kitu ba ladi ya ka dor khat khandai 0.9 million haus nam jakan umilo Ventimiglia ubla ponam ka film This Is Us and Heroes. Lepas pet jika jeng peluk jika yeng jeng Malibu lengba ki kamera pahara rengkat bat kejara Ventimiglia katengah jeng ke badang pun kon riu benai. Apa kena jan yeng jeng kena jarik mentau benai kelaleng kot lu bertai bu pet jika yeng jeng basat hang hak CBS ngah perkat ba kendon kejat jeng kendet hak pepet. Ki aktor Brent Greenberg bat Jamie Chung ki belapoi ka ki lapan dikena hak kena tarik kelaleng kot ba yeng jeng ki kelpeluk handai ke yeng jeng ki kadang sengai. Greenberg usam ya kedua jong ki kejing tua kejing keno jong hak Instagram tak batok barok kidai kejing post new kublai bekelong yeng kelas ngain kublai ya barok kina pelip ding ke babu ya kejing ma kejing im jong ki to sa ngain hajo ajong kari Mel Gibson oleh tu bakan News Nation hak kena jarik mentau benai lui kejing tip sepang kejing bluding hak senang jong Malibu jong hak kapor bakadang ringdor ya kawai episode jong ka di Joe Rogan Experience. Ulong ngadang le ya ke podcast jongka batkum ubah susi kat bangi dang ya keren namar ngatip bakadon kait ying jonga kelaing kumta ngal perkat ngas kulango hato ke jaka jonga kadang don ta hari dang lapoi ying lapin dikena baklong sengai.